Zamlina ne düten sunca pönçeşe yuke urusu yimbe nedün kebazu sena Amerika'da durna urusu düten sunca dapçu maoyidu. Nidon çukelu içinde sumbar urusu sinzi Vladimir Putin ki sunca sabah mambu çila kebra çebe kapsu sunca dinso ni kakto mithu be gone zamlin ki saca kanya pentuk reci judu. Tengav yukurena urusu ma showaden Putin ki urusu sungyop cheche sosor wangbe tüngen kanya ya peju donju nyedatan yobase. Urusune Ukraine'la düten sönce US'be mekor jorgi yöbekor tiwor pranga bölenadu. We take any nuclear weapons. Nganzo düten sönce ta düten sönce topshu ngomgyuni shi jibur zishin yö. Nganzo sosu düten ki tabchu ki langshola gyo tonggo be gyunzen tonggo mendola yana urusu düten sönce peju tongshi tadi chebe tangsen tongmason. Imminently use nuclear weapons. Gyan sungyo ki nedun keba Michelle Wallerstein ki kesi Putin ki düren sönce peju dona kongi sanzam satishi gegi yorji judu. Were he to do so, this would be crossing a red line. Tenda chena zamlin ki mache nibane sung gegab su khan ki sati mabu ge meba shik Putin ki gewa chajure. Lozab chegobani tada kong tapshi zobata. Demga she marabe kab su yimbaten düren sönce chunka peju dong sibare. Nedun keba shen shiki. I think if this war goes in a very bad direction for Putin. Kisi Putin ki ma pamne kosha chenbu tena koran ki wacha sungyur nyanga chajure. Urusu benju boluna neta tende wola nyanga mebarete tende chabe nyanga yang tonggumendu wenga changma zobane sung tade tuzula düten sönje peju dambe nyanga chimbu sherare jujudu. Ukraine ki mamisu nyejar gegab ki shar chola yobe dilu ursu zenzu chebe Donetsk ne saja khaji gyartulen yobatang sharcho liman chongde zebe chongse jurang mangbo gyartulen sa yobare. Ursu geson lengang ki masane ursu mangmi chiden cheba molen che yobare. Düten nedun kebe sena kesi Putin ki Ukraine ki tila düten sönce kendi chigi yona Amerika shegi reji judu. Sindi sen ki dambe nezu pabgyu da nyendu shuken sunam yanzom yen.